Dobra večer, dragi gledatelji, dobrodošli još jedan put u Guste i steći. Original. Nikad neće reći kako se zove emisija, ali mi ovo nećemo izrezati tako da vi vidite kako mi lijepo falijemo. I odmah na početku, mogu li te nešto pitati? Hajde pitaj. Znači, došla sam u samoposlugu i tamo su mi ljudi rekli da kako smo mogli onako kuva bakalare, cijelo vrijeme smo ga mišali, gamižavali jer normalno nas učili da se bakalari i brudeti sve to trese. Sad nagradno pitanje. Kad ste vi jutros, vi Savez kuhara, kuvali onu veliku teću za tisuće naših sugrađana i kad ste kuvali bakalar, jeste li pozvali da vam oni snagatori što potižu konop, znaš nešto viću Lovran popusti, jesi li uzela ti 20 snagatora pa su vam drmali onu teđu? Zar nisi primijetila koliko je ljudi treslo tu teđu? Ili ste vi s onim vašim lopatama gurali? Znači gurali ste? Naravno da smo gurali, da smo miješali jer kuvali smo brujet i nema razloga zašto bi se ta teča tresla ili već ne znam šta, to su ljudi stari na kominu da bi se zaljuljala. Aha, znači kad ste vi dobro onako izmišali. Dobro, je li ti bakalar vridija kad ste ga skuvali? Ma naravno da je vridija. Je li su ga ljudi izili ili su ga ostavili? Ma pojeli su sve. Eto ga, dakle sve smo filozofiju oko bakalara riješili, o moćenju to ćemo drugi put. U svakom slučaju danas prvo sponzor, Euroshop. Kupuj tu, u Euroshopu, kupuj tu. Golubica iz Euroshopa poručuje. Kupuj tu. Moram ti reći da sam danas iz Euroshopa donijela svašta i vama poštovani gledatelji moram napomenuti da traje fenomenalni popust upravo ovih dana i to na cijeli oni božićni program i na robu Euroshopa jer mi pričamo uvijek o tećama, ali vi imate kupiti tamo i robe svašta. A imate ovo uzeti, ovo je genijalno, vidiš što sam se sitila u stvari, znaš kad kuvaš i onda se stavlja na teć, onda padne pokrivo, staviš sve ita, sve i šporkaš, da ne pričam kad topiš čokoladu. A ono lijepo imaš ovdje ovako i uvijek lijepo nasloniš i to se cidi, po preporuci da ovo sve bude šporko. Znaš, jer ako ovo čisto, ovo si onda ne valja. Ali to nije tema naša... Trebalo bi obrat. Ne da stoje čiste, nego da ti ovo služi kao pomagalo, znaš, kad se zamišlja pa se sad stavija. Ali obratno ide tamo na žlice. Da ovako stavim unutra? Može, ti si pametniji od mene, ti si duže u kužini. A zamisli ovo kad kuvaš to će neka na sve cidi dole, a ti vidiš da sam smotana, Dobro, u svakom slučaju nećemo to, ali to imate kupiti u Euroshopa i zgodno je kao poklon. A ono što je bitno večeras, s obzirom da smo zadnji put pripremali bakalar, već ste ga izvili sigurno, već je ura 8. Sutra dan. A sutra ćemo šta jest po tvome? Pa ja bi radije nešto ovako domaćeg mesa sa gradela, ovako pečenice. Šta ćemo jest ovdje? Dobro, ovdje ćemo jest Evo ovako, za danas sam spremio, znači ovo je jedan svinjski kare, to je svinjski bržola bez kosti, ali ovaj je malo tanja, zato sam uzeo komad mesa. Ti slušaj tako lijepi komad mesa, stvarno je lijepi komad mesa. Samo meso, i onda? Dobri ljudi svašta imaju. Dobro, i onda? I dobri ljudi glume neurologe. Ako niste znali, ima batić, jedan specijalni. Batić za meso, pošto je mali komad mesa, uzeo sam mali batić. Ja mislila sam za refleksom, ispitivanje refleksa. I njega ćemo, napravit ćemo male šnicele i onda ćemo ih puniti sa suhim smokvama, pancetom i porilukom. I to će naš gost pojest danas, ali i ja ću. Ajmo. I za podlogu ćemo staviti gratani krumpir s tikvicom i napravit ćemo jednu malo polpeticu koju ćemo ispeći u tavi ili na roštilju. Pa dajmo to raditi. I onda ćemo to sve dalje pa ajmo to raditi, ima ovdje nešto slatko, neke kure od nečega, šta je ovo? Ne diraj to! To je... Suve smokve, mi smo dušo siromaši. To ćemo slatko raditi od toga, ali to ćemo ostaviti za poslije. Sada, uzet ćemo... Ljeckam, po dobrom starom običaju. Uzet ćemo ovu magičnu žutu
tečicu, Dobro. malu. Hoćeš šta poruči? Ne treba. Evo, samo ćemo isickat malo poriluka. Mislim, nemam tražila imati kapu. Tražila sam onu od Dida Mraza kapu, nisam mogla naći. Promisli mene koja ima nekoliko tih roba od Dida Mraza i svega i nisam mogla na kapu, ali imam prigodnu crvenu. Mora se ima danas crvena kapa. Ti si kupija nešto nisi donio. Tako je. Ej, pa ženu u drugoj emisiji. Mogu Pa u već sve drugoj prođi. emisiji. Ali ovo je još ona do 3 kralja, ima vremena. Aj. Možemo se oblačiti kako ćemo. Ne, vezi, šta će, kad nemaš vremena za sve. Ovo ćemo nasitkat na ovako sitne male rezance. On sicka ja napominjem da smo u kužini koja se zove Debeli. A u stvari Debeli. je ovo sve Evo, viš. dizajn hostel Goli i Bosi. Tu ćemo kasnije staviti malo maslaca, sad ću ja staviti malo pancetice. Isto ovako na kockice, štapiće, kruglice, kako god bilo. Nije domaća, moja. Nije Ako to, ali pobne. nije loša. Što sam uvijek gladna. Tako. I suhe smokve. Sad. Suhe smokve ćemo isto ovako na male kockice. I evo ga, isickali smo sve. Stavit ćemo još malo maslaca unutra. I krenut ćemo na plin Na termičku obradu. da se ovo termički obradi. I tebe ćemo zadužiti da to miješaš. Znači ja neću ja još ništa. Ovo ostavljamo, neka se ovo sam. Samo malo da uvene to. To ćemo samo kratko propirati. Pa kako mora i panceta i smokva? Sve će ti opet ove babe meni u dućanu. Ali znaš šta je? Ja ti se ražestim. Kako će onda oni sve to nešto komentiraju to. I sad bi ja s njima išla u noš neki fajt. U stvari, meni je super što oni to gledaju, Pa znači. normalno, naravno. Ok, ovo je recimo... To je gotovo, ne? Ok. Gotovo je, možemo to Možemo to isključiti. izgasiti. Tako, iskrasit ćemo i stavit ćemo vamo da se hladi i dotle ćemo pripremiti ovo ostalo meso i što treba već. Mogli smo reći da je pureća. Pa isto. Najjače je da će uredno biti. Pa da se uzima na puretine. Šupigajem u emisiju. Da, emisiju šupigajem u gotovac. Uzet ćemo komad ovoga mesa. I ja vam još jedanput napominjem, mi vama dajemo prijedlog šta vi morate sutra, mislim ne morate, nego šta možete recimo sutra skuhati ako nećete peć prasa, šta je najbolje. Ili ako nećete recimo tuku neku ili nešto već sve šta ide. Tukca. To iz tukca, ali ovo je- ali možete napraviti ovo. Ne svakidašnje je jelo, pa onda se može Najbolje ako vam gosti dođu, Nakon- da te ne svakidašnje stvari za Ne sva- goste, za ne sva- eksperiment. ne svakidašnje Kako goste. to izriza? Asti, kako si lipo učinio medaljicu. Najle, uči me to. To je u stvari medalju. Čekaj, ajde. Ne, nije. Medalja. A znam da nije. Ovo je Ma znam da nije, ali mi otvoreni izgleda kao medalja. medaljica. Otvoreni kao za šnicele. Ajde. Jer bi bio premali odavno. Znam, vidi. Znači, to znači, jedan. na prst debljine ovdje. Znači, Zarižeš? tako, zarižeš, ne skroz do kraja. Dobro. Znači, ne do kraja i drugi dio do kraja. Kao i mladi kuvari, isto nešto znaju. Vidiš Viš. kako su dobri. Odlično. I okreneš ga ovako naopako. I uzmeš I uzmeš neurološki čekić. Neurološki čekić, batić. Dobro, to je u redu. Tako je emisija. I istučemo šniceliće. Ali to je meko ono, je? Mekano To je meso, ta vidiš? pupa, ko spuga. Ja, to je od kotleta onoga. Evo vidiš Samo je kako bez si mi kosti. da ideje. Meni oni kotleti dosadni. A sad ti to tako ono, imaš kupit takve i sad kad si ovako malo ih cipneš i napraviš ka šnicel.
I ono u stvari mekano, a kad se ti staviš to nešto još neće biti suvo. Čak možeš, evo ovako izgleda i onaj kotlet, jel tako? I sad ovdje ovdje ide na kost. Sad ti možeš uzduž ove kosti, znači skineš ovo meso. Ma ima i kupi bez kosti. Nema veze. Da efektnije izgleda, skineš uzduž, ostaviš ga samo na jednom onome vrhu. Kost. Da je spojeno sa mesom zajedno, isto ga ovako izdučaš i ostaviš kost ovako, zamotaš ga i onda ti virio na kost iz njega. Znači to je ono što vi na natjecanju imate ovako. Ali to je ne, to je od janjca. To je od janjca. A to možeš isto napraviti i od njega. To ja sad pričam, a vi možda ne znate o čemu ja govorim, to možemo ja pokazati. Ajde, znači izmlatija si to. Izmlatija sam ove šniceliće. To ćemo malo posoliti, popapriti. Ali samo malo zato što je panceta slana. I više ćemo ga izvani posoliti, popapriti nego iznutra. Aha. I još ide pancete unutra, jel? Papar. Sol, papar. Uzet ćemo ovo, malo se prohladilo, što smo ispiljali. Unutra ćemo dodati sir. Mekani. Za picu? Sir za picu, koji se rastopi. Izmiješamo. Punit ćemo s tim. I punimo s ovim, da. Koji lijepe boje. Super izgleda, baš je dobro. U stvari, ovo jelo bi bilo najidealnije raditi od teletine. Znači telečišnice. Ja sam ti naručila. Teletina, puno bolje paše s ovim, Čekaj, i sad? I sad ćemo uzeti jednu žlicu ovoga. Sad me za živo zanima. Stavit ćemo tu. Dobro, i onda? Tu. I zamotati tu sarnicu. A će ti to ispast? Neće. Zamotati tu čudo jedno. sarnicu. Pa meni to pere palačinka. A, sad će tu tako stisnit. Sad ćemo ovdje stisnit. S jedne strane. S druge strane. To sad sve zvirušino ovdje. S jedne, s druge strane. To moraš stisnit, a baš je ko sarna, dobro? Tu sarnicu. I onda? Ćemo to tako sad, to što ti tako pofriga, jel? Da, ovo ćemo ispeći na roštilju, sad bi trebalo to jednu čačkalicu provući. Čekaj, lipo sam ti ono, znaš. Aha, prosti nisam vidio. To što volim kad to jedem pa ono lipo kad naleti. Tako, daj mi još jednu. Gledam, jel nam stiže gost? Aha. Gost nam je glazbenik. O. Ali skladatelj, znaš, uvijek to pokazuju pivače, tako to. Uvijek pivače pokazuju, a oni koji tamo to sve napišu, njih baš ne toliko. Onda će on... Ovo je mlađe. A ovi je mlađi jer je moje godište. Dobro. Možda je mlađi odmah ti je jasno. Onda će on znat jesmo li uskladili ovu harmoniju okusa. Da, to ćeš njega pitat, on ti to oko tih harmonija sve zna. On kao ti, par ćevape učini. Ćevape na badnjak. Evo, to je to. To stavimo sa strane, znaš kako kažemo, odložimo na stranu. Je. I odložimo i tavu iz Euroshopa na stranu. Ovdje sad ide jedan jingle. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nisi smo uvijek spremni. Uliću. I uzimamo. Pijac? Zdjelu. Grataka, želite ga gratak, želite ga ribaž ili sve ostalo kako se to zove. Iz riba ćemo krompir. Ja ništa ne radim danas. Ovo radimo polpetice. Ti radiš? Krompira i tikvice. A dobro, ti gledaš. Ja gledam, to je super jedan posao. Mogu ja i probati to. To je isto dobar posao. Je.
Čekaj, na još sitnu bolje. grata kažu to. Na sitnu, Na sitnu. Izrivat ćemo krumpir, tikvicu, malo soli, malo papra. Malo bi dobro, čak malo timijana staviti. Imaš? A nema. Ali ja govorim šta bi trebalo, šta bi moglo biti dobro. Malo timijana. A ima sam negdje ovdje, ali sad ja ne mogu tražiti di je. Ili mažurana. Šta je ono? Timijan svježi mažuran, ništa, ono oregano. Oregano. Znaš da možeš kupiti, a ne u pitarića oregano. Ili ovoga, mažurana ili timijana, ne? To sam imala, samo taj timijan tako brzo se satare, a onda sam ga ja ovako onoga suvoga lipo i stavila ga u bocu. I uvijek imam, dobar je. Znači to sad... još jednu, drugu peću. Zašto? Što kažeš toliko sudi? Zato što će mi treba sada za ocijediti ovu smjesu. Moram malo se ocijediti od ove vode. Ko ne razbiješ. Ko ne razbiješ to onda možeš. Ja ti pridržati taj. Može. Da bude bar neke koristi. Od tebe danas. A. Evo ga. Šta to? Hoćemo Zglamiža rukama, ne? Ovo ćemo promiješati zajedno. To nisam nikad vidio. A? To nikad nisam vidio tako. Ovo nisi nikad vidio? Ne. I već mi izgleda prilično dobro, zato što ja puno volim krumpira. A jel? A volim i tikvicu. To isto, baš mi je to dobra neka kombinacija. A to što se sad peče, jel? I ovo ćemo sada... Ono, pofrigate, to misliš? I onda znači sve to što je zdravo, lipo, to sad još ulje vruće, ono, da se nasupa. Mislim, ocijedi se na masnome papiru, ali je baš zdrava hrana. Evo, mi ćemo to ispeći na jako malo ulje. A misliš da je onda to... Neće se frigati u dubokom ulju, znači samo ćemo na malo masnoće. A trebaš ocijediti, jel? Ali sad, znači... A, dobro stisnite ovo. Treba ocijediti od ove vode što se od krumpira i tikvice, pogotovo tikvice, jer tikvica ima 90 i koliko posto vode. Zato je dobro za isti. Zor ne stane. Vrlo brzo. Da, trenutni privid sitosti. Za djetu je genijalno, nakon 20 minuta si gladniji nego što si bija. To je tako? Što je lucidija to. Viš koliko vode. Evo, Ok. to je to. Znači tu sad idu začini, ovo sklanjamo, to nam Hoćemo. treba. Isto ćemo to frigati. Hoćemo ostaviti. A hoćemo to frigati nešto, hoćemo. To ćemo u tavi frigati, ali ja bi sada ovo ostavio Ok, i onda bi pripremili slatko. ajde. I ovo ćemo završavati Kad bude slatko gotovo. kad bude gotovo slatko. Kupuj tu u Euroshopu, kupuj tu. Golubica iz Euroshopa poručuje. Kupuj tu. Ja sam sigurna da ste ove dane pekli kolače, da ste svega toga napravili, ali ako još vam ostane vremena malo, možete napraviti nešto brzinsko, a to brzinsko je sa voćem, a voće u Dalmaciji nema ga poznatijega nego ajne naranča I puno i puno Suhih smokava koje on ispešta. Amo, sve ćemo sad s tim. Evo, pošto je, znači, tu smo mi pri morju, jedno brzinsko slatko ćemo napraviti. Gosti iznenade mi dela, imaš ovoga doma, lipo ovo ti je za sekundu gotovo, samlješ ovo u mikseru. Kako si to, u mikser? Onaj mikser što ima one noževe. A multipraktik, dobro? Samelje se, znači ovi... Ma dobro, temelju, suhe ajde više smokve. radi. Uzmeš jednu No, ovakvu to, zdjelu, slatko me se jede. ubaciš to sve unutra, malo rastaviš. Nisu mi dobre onako, smokve. Ne, Ali kako su mi dobre ovo kako si sad samlija. ne, Imamo mi ljepši okus. ne se vidi. A vidi ovo sad ćemo staviti još malo šećera unutra. Pa će biti preslatko, neće. Neće. Samo malo. Dobro. Malo. A šta je ovo? Opa. Ovo je vanilja, jel?
Ne, to je isto šećer, obični. Uzet ću naranču, po pola, i sok ćemo iscijediti od pola naranče. Unutra. Meni je to najljepše voće, ta naranča. Pogledaj, to miriše. Naranča, voliš suhe Najljepše. smokove. Ma dobro, smokove, to mogu i ne moram. E, Ali naranča mi je najljepše voće. eto, to je To to. sam sa ovoliko godina konstatirala, tu polovicu si maka ne treba, jel? Evo te briši rum. Što je I to? rum, Koji je to rum? To je bijeli rum. bijeli rum. Ako nemamo bijeli, možemo li Može staviti bilo neki koji kafe? obični rum. To je kao Bacardi, jel? Aha. Aj, Božić je pa sutra, pa onda Prospi. moramo napraviti neki prospi, taj Bacardi. unutra. Ok? Tako je. I ja ću to sve rukama, znači, izgnječit. I, To se sad natopilo sa narančom i sa tim rumom. da, Šta će ti ovaj drugi cukar? Ovo je isti cukar kao i ovi. je. A zašto si dva stavio? Pa eto tako. Nije tebe, u tebe nije ništa je to tako. U tebe sve ima zašto. Ovako. Dobro to izradit. I napravit ćemo male balatice. Veličina manjeg oraha, ili oni kako izgledaju, oni bobići, znaš. A, nekako bobići izgledaju. Dobro se izradi. I naprave se ovako male balatice E? I uvaljaš u cukar, jel? i uvaljaš u cukar. A znači ovaj je za moćenje. Je. Može se u cukar, bilo bi dobro u mak, Mora li u bajam liven? u bajame mljevene, orahe mljevene. Čekaj, ćemo i stavljati na Ček, pijat ček. od... Čekaj. Nećemo. Evo, stavit ćemo ovu podlogu prvo. Neko mi gleda iza sad. Dođe gost. Eto, valjaj i stavljaj. Valja i stavljaj u pijat od Euroshopa. Jingle bells, još moraš malo. I kako mi se lipo ovako, mi se bolje valja, vidiš? Jesu? Dakle, gost u našoj emisiji danas je Ernest Pelajić, skladatelj, koji je svašta pisao u životu, svakoga je puno pivača pivalo njegove pisme, ali ono... Si izvaljali? Ma jesam, nego sad pričano o gostu, tako da najavimo gosta, ali pisma po kojoj je najpopularnije je ona kako čuje reći da varim. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ovdje. Kao grozdje. A jesi rekao da smo u Dalmaciji, ovo je Dioklecijan i ja ovo, Je, za Božić. je. Nije on ima baš... Postoje pisani tragovi isto. To mi je najdraže da su pisani tragovi iz Dioklecijana i tamo piše da je on recepte, recimo receptura s medom i to sve. Sve se to zna. Znači dok oni ovo snime, gost je došao vanka i već stoji i čeka. I gospodine Paško, krenite pa pogledajte, je gost već vanka i nervozan je. Zato jer on je gladan vjerojatno. Vi se ovdje zafrkajete. Prema tome, idemo brzo napraviti te Kumpir i polpete, tikvice. kumpir i tikvice. Stavlja si sol i papra, nisi? Nisam još, sad ću. Koliko soli? Malo papra. Ok. Sol je onako pristojno, da se posoli, da bude. Dobro, ajde, ovo je ono ludo, sve Slankasto te je, tikve i to, bljutavo. Ajde. Okrećemo Leđa. Pa čekaj, uzmemo teću. Ovdje ćemo. Da ne bude jako, je? Amo Hoćeš ti prvo ovo raditi staviti. polpetice ili? Evo, prvo ćemo da to staviti. Ajde, evo, uzet ćemo ulje, obično. I na roštilj, ako nemate roštilj, imate u tavu. Tavu I grill ili tavu grill i nešto. tavu, je. tako nešto. I dva ova tako. šišćeva. Šišćeva općića. A izvanka opet. Samo malo izvanka, A unutra je panceta, pa nemoj puno. moram izvan. To je sitni vez u tebe.
Eto ga, Ok. to je to. I sad? Stavljamo na grill da se... E sad mi reci odmah, Peče. zašto si ih stisa ovako? Zašto mora biti jedan kraj drugoga? Da im je topli? Pa, To svaki put da gledam kako staješ jedan kraj drugoga. ali Ta ima prostora. čisto radi rasporeda na roštilju, jer to je ono više Navika je profesionalna tebi, navika, a? tako ako ti dođe još u poslu, tako da ne moraš primicat, da ne moraš odmicat, tako čisto. Male cake visokog Ivice Katića. Hajmo dalje. A ti hoćeš raditi polpetice. Kako mora? Ja ću staviti malo ulja, Kolike moraju biti? malo maslinovog ulja. Dobro, stavija si ulje, ovolike. Tako. Prilike kako hoćeš, može biti A se ne mora u brašnu ili nešto? malo još odcidi. Pa zato govorim da vidi kako još. Ako dok je radiš, odcidiš je još malo. Evo, Tako. Bravo. misliš? Ajde. Odlično. Nema veze, nije uopće bitno da to ne smije se stavljati skroz vrilo ulje. Da se ulje ne bi, evo. 400 dosta. Ode. Ajde i sad drugoga. Uvijek bi ja sad radio na roštilju. Roštiljđija. Ove male polpetice su isto gotove. A jesi li vidio Tonjana pijate što sam je donala iz Euroshopa i salveta i sve? Odmah sam primijetio Amo složimo? to perfektno, da je Složimo. to super. Maši ženska. Maši ženska. Obožavateljica. Svi stoje gledaju, a? Uzet ćemo polpeticu. 1, Okej. 2, 3, Pa ćemo poleći, jel? 3 i ja ću narezat. Što ćeš narezati? Ovo. Ću, izvaditi ove čačkalice, da ne trebaju više, jel tako? Kako grill miriše. Nije mi roštilj, meso na roštilju, ljudi kako dobro miriše. I ono što bi vam još nešto htjela reći dok on ovo reže. Roditelji dragi, ne dajte djeci petarde, jer mi smo odgovorni za svaki stradali prstić, oko, šaku i ništa mi gore u životu nije nego kad vi oca i sina da zajedno bacaju petarde. Nema toliko socijalne službe koliko bih ja zvala. On nešto samo malo radi dekoracije, radi Krasno crvene ovo boje, izgleda. radi crvene bojice, stavit ćemo ovako, Kako si rekao da se zove svinjski poljubac? svinjski poljub. Evo, poštovani gledatelji, kao što sam rekla, moj gost danas je moj prijatelj, skladatelj Ernest Pelajić, jer uvijek nekako znate svi ko pjeva neku hit pjesmu kao što je njegova Kako ću reći da varim, jedna od hit pjesama, ali uglavnom baš i ne znate ljude koji su to smislili. Drago mi je da si došao i koliko znam ti voliš dobru spiznu, tako? Pa ja mislim da se to vidi, ja? Pa reci mi sad, evo, spomenula sam, a zapravo zašto sam se sjetila tebe zvati u goste? Zato što sam bila nedavno u jednom društvu i onda su komentirali kao pjesma koja je pobijedila na posljednjem Splitskom festivalu je Kako će reći da varim. Ja kažem nije, ona je pobijedila na pretprošlom Splitskom festivalu. Ne, ona je sad na ovom festivalu pobijedila. Dakle, ljudi ne znaju ko je na ovom posljednjem, ali ta Kako će reći da varim je doista ono hit pisma koja je na neki način tebe sad opet malo dovela u žižu pozornosti, osim Klape Sveti Florijan, naših dragih prijatelja koji to pivaju, koji su nakon toga izdali album i uspješni bili i tako dalje. Kad se to dogodilo ta pisma? Jesi ti, kad ste to napravili, si zna da to tako ide u tom smjeru, da će to biti najvrčenija pisma i svašta se dobija puste nagrade? Pa vidi ovako, Mirela, ti si mene pitala iza Bine, ono večer kada je bilo između proglašenja i
Znaš ono, Šta sam te što pitala? očekuješ? Aha, to. Ja sam rekao pobjede, tako bi. Zaboravila sam, ne? Je istina, ti si rekao uvijek si nekako ono kao prepotentna, a nisam. Nego baš očekujem da ova pisma, tako oni, jednostavno sam vidio da publika je disala s tom pjesmom i da sve drugo ne bi bilo, ajmo reći, fair. Aha, dobro, to se tamo, kad se već došla na festival, naravno da se to Da, već da. osjetilo da A je, prije ali ono toga- kad se je napravio, kad ste a- snimili, Prije toga isto tako sam, isto. Iako nisam čuo nijedan drugi. to su moji prijatelji, to je moja generacija, mi inače ovako vjerujemo u sebe. A dobro, inače, ajde sad, ta pisma je vratila te ponovo puno intenzivno tom poslu, pa onda nakon toga si radija opet za tu klapu Antoniju Doru Pleško, ovako ovu prigodnu božićnu pismu, pa svašta si radija, pa Barbari, pa svega toga ima. Pa ima, čuješ, ti znaš i sama da sam dugo godina u ovome i ne smijemo sad, ajmo reći, spominjati da si ti zajedno sa mnom. No zašto pa do godine 20 godina moga posla, pa i tvoga, šta sad, što ćemo se straviti, tvoga i Ja više, sam 80 tvoga i više. 89. sam bio prvi put na festivalu s Splitskome i eto, ajmo reći, uz neke iznimke, par godina gdje baš nisam htio nastupat, vidio određen Da je cijelo vreme gledao se igraš na ožanu kužini našoj. gdje nisam u stvari htio nastupit. Je sve bilo ono da sam u stvari bio tu na neki način i drago mi je bilo, meni je Splitski uvijek bio broj 1. Kad su me pitali ljudi što želiš u životu, da li bi rađe volio pobjediti na Euroviziji ili ići na pobjediti na Splitskom festivalu, ja sam ih rekao prvo Splitski festival pa sve ono dalje. A čekaj, je li to znači da si ti sad neke svoje želje ispuni? Pa nisam, Jer ja Badnjak sam je- ispunio želju u smislu da sam pobjedio na Splitskom festivalu i to je bio Grand Prix i to mi je drago i dobio sam iduće godine prošle za koji niko ne zna ko je pobjedio, nagradu za najizvođeniju pjesmu i stvarno je ono... To nisam rekao da niko ne zna, nemojte me krivo shvatiti, nisam Pa ne, rekao da to niko sam ne ja zna. rekao, to sam ja rekao. Dobro. Mislim, ne znam ko je pobjedio. Nije važno. Nije bitno. Ne znam, ja priznam da... A nije važno, ajde. Eto, to je to. U svom slučaju, eto, drago mi je da sam to napravio u životu. I šta sad? I sad- Šta sad? Recimo, evo, ova godina je prošla, tu je još koji dan, sutra Božić i to, ajde, znam, blagdan, odmorit ćeš se, bit ćeš sa svojom Ja sam- familijom i to, a ja sam kakva za- ti je bila godina? Bila mi je godina, ajmo reći, ostavljenja kao i svima ajmo reći, u ovoj državi, nije ništa posebno bilo, ne. Nisam bogat zbog te pjesme, niti malo bogat sam u smislu da imam tu nagradu koja mi puno znači u životu, a da sam bogat u smislu novca, mislim da je vrlo malo ljudi u ovoj glazbi. Pa nije ni važno. A to nije ni bitno, bogata je spiza ovdje i to ćemo provat. Jučer sam kupio, ajme, dobar jedan komad mesa, to ću materi i babi kad mi dođe na moj rođendan 26. ovoga mjeseca, 6. 26. spremit. Inače sam ja Jel voliš kuvat? meni je žena kuvarica po Znam. struci, a ja više kuvam doma nego ona. A ne može, Jer ona ide na... Ona se isvrši tamo. Ne, ona samo prosto- to, nego ona odlazi na ove usavršavanja Saveza kuhara mediteranskih europskih regija, čiji je član Ivica Katić, pa onda ona se tamo... Kako je? Predivno. Dobro? Ovaj dio je predivan. Mogu li da... Aj sad moraš probati dalje, znaš kako svi oni samo što degustiraju. To je jedna polpeta kad nam dica neće da jedu tikvice, onda se tu napravi to, a mi nismo to sad radi tebe što si ti Ja dite, radim- nego... Ja radim tikvice od onih polpeto tikvica i od zelja. Šta kada? Jer ovo gazda sprema. To je gazda sprema. Vi skladate pjesme, jeli, a mi skladamo ovako hranu. On je rekao da ćeš ti ocijeniti njegovu harmoniju na pijatu, ovo je druga harmonija. Harmonija okusa, jeli. Ako je slatko, ja ti slatko u pravilu ne volim. Mada se to ne bi rekao možda po meni, ali u pravilu ne volim. A to su Čega? ti suve smokve i naranče i to je baš ovo mediteransko. Znaš, ono mi je rekao kad ti brzo neko dođe pa ako nisi nešto stiga napraviti. Znači smokve, naranča, rum, ali bijeli, bakardi i jasan ih u cukar. Predivno, sve izvrsno. Sve pet, jel? Eto, poštovani gledatelji, stigli smo mi do kraja današnje emisije. Vama želimo šta god da vam je uteći. Neka vam bude u slast. Erneste, hvala ti još jednom. Želim ti sve najbolje u idućoj godini. A ja bih samo jednu iskoristio priliku koju nisam nikad iskoristio.
Ja i Mirela smo živjeli kuću nasuprot kući. I ponekad smo se preko balkona gledali davnih dana. A nikad je nisam poljubio, samo voli samo obrazić. Šta ne govoriš? Prosto mi je neobično čuti ovu tišinu. Sjetila sam se da je Badnjak. Prepoznamo da mi ovo snimate, jel? Znaš da nisam uopće skušio. A Badnjak. Kako si sve razmazalo. Čekaj, još ću jednom izgubiti. Ti si imao snimio sve, jel? Dobro, ovo ćemo staviti na ovogodišnju emisiju.